yena wohleka ebana uala anga alangi kambe mina ne lavana kun'we byela kuri loko astiva kuri ni n'wi lava njhani mina ndzi lava no n'wi byela kuri loko astiva kuri ndzi n'wi rhandza njhani if she knew how much I love her angata swi endla leswi if she knew Fikani vahlaleri hinkwavo ku laha mi nga kona eMatswabaji loyi kusuka aka N'wamitwa mugangeni wa le Mavele na mutumbuluxi wa ntlangu lowu tsakisa swonghasi wa Humi yo Nona ya milenge yimbirhi famba na vakulukumba lava vatlangikulobye va mina va ta titivisa na vona. Mina ni Sydney Mafumo eka Juicy hala tlhele ni mu-create wa story laha ni nga create xitori xa single woman kambe ka ha ri na swin'wanyana leswi ni nga ta create ku ya emahlweni se ni ri eka n'wina yana ni mahlweni mi hi seketela mi karhi mi layika mi khomenta mi tlhela mi subscribe n'wina tanihi vahlaleri hi n'wina mi hi kurisana mi kotaka ku kurisana chanele ya hina Vatsonga ku nga ririmi ra ka hina a hi endleni mahlweni mi seketela mi ya mahlweni inkomo. Nona mina Khensa mina Mongwe kusuka kwala ka N'wamitwa Remit hi ndlela yin'wanyana producer so na swa ku tala leswi va hi karhi swi endlaku hi mayelana na tifilimi la ka LVL Films hi endla tifilimi ta ku tsakisa swinene leswaku munhu un'wana na un'wanyana kahle leswi swakudya swa matiri swi lava ku munhu un'wana na un'wana a tshama a karhi a swi lulamisa kumbexana a tshama a karhi a ti lulamisela ku i tshama a karhi a languta hi ku swi tsakisa ngopfu hi endla tifilimi leti endlaku ku vanhu va tsaka emoyeni ya vona ku hi create mintirho hi ndlela yin'wana hi create mintirho evanhwini so mhaka leyi swi lava ku mi subscribe mi layika and i free swilo swa ku fana sweswe leswi vulaka ku munhu un'wana na un'wana loko a karhi a endla swilo swa ku fana sweswe a swi n'wi dyeli mali leraku hi vanhu va hosi a hi endleni ku hi va hi karhi hi kurisa rihlovo ra ka hina hi karhi hi tikombisa ku hi hina va mani hikuva swilo leswi hinkwaswo swi endleka kwala mugangeni wa ka hina wa ka N'wamitwa leswi vulaka ku Changani xi vuye amalayinini leraku a hi ti kuriseni hi kurisa rihlovo ra ka hina endlaku inkomu. Okay, na mixavo ta vahlaleri ku huma eka tindhawu yo ku hambanahambana ka tona loyi a vulavulaka laha i Luwisile kusuka eka NVN Films loko na lexi xi vulavula laha hi vaendli va switori kusuka emugangeni wa Remit switori swa hina mi nga mi swi tiva swi kumeka eka YouTube. I wish one day nga switori swa hina swi nga tikuma swi fikelele ka television so endla switori hi ririmi ra Xitsonga hi zama ku kurisa ririmi ra ka hina ku loko hi languta hi kuma ku eka ririmi ra ka hina switori swa television a swi talangi u vona laha na laha so na hina hi titani hi switori swa hina swa tsakisa swinene hi mi rhikhodela video leyi ku ri xikombelo eka n'wina hi nga ri tanihi vahlaleri va hina mi nga nghena eka channel mi watcha switori swa hina loko mi kha mi watcha switori swa hina mi tlhela mi like mi tlhela mi subscribe mi tlhela mi commenta mi kota ku hi byela ku mi lava ku hi mi tisela yini ku ya mahlweni kumbe ku ve ku na laha mi lava ku leswaku hi improve vona mi kota ku hi byela ku improvani laha na laha sweswo swi ta hi pfuna na hina ivi leswi hi pfunaku na hi YouTube hi kota ku hi recognize vona ku na hina and swin'wana swi ya hi pfuna ku loko the more mi watcha swi ya pfuna na hina ku YouTube yi teka enhlokweni ku ndlela ku na hina hi kota ku va na matimba ya kota ku endla ku ya mahlweni because hi nge vi na matimba loko ma kuma ku hi endla switori ivi switori swa hina swi nga vekile hi endlela ku n'we mi kota ku watcha so the more mi watcha the more mi hi nyika matimba and xin'wana ku subscribe a swi onhi nchumu lero loko i subscribe nga chavi ku maybe loko subscribe i ta tekeriwa swo karhi i nge tekeriwi nchumu loko i subscribe laha ku va ndlela ya ku hi sapota na ku ndlela ku YouTube yi kota ku swi vona ku hina vahlaleri kumbe hina ti-fans
va kota ku na vo va nga kota ku hi promota hikuva va nga va vona ku hi na vanhu lava va hi hlelaka so a hi ni tani ya mahlweni mi subscribe ku na switori swo tala leswi ha ku teni like ku na xitori xa holweni wona hi nga tshama hi xuta lexi maswabaji va nga ti-introduce eka xihogo hi vo creator so xitori lexiya hi na mihleketeko hi tlhe hi xi vuyisa eka n'wina mara hi xi vuyisa hi ndlela leyi nga ta va yi ri more advanced ku tlula leswi mi xi tivisaka swona so ku na xitori xin'wana va nga xi creator Mr Mafumula va xi hlamuseleni marisini ma xitori xa ku tsakisa leswi swinene hi PC show so ku na xin'wana xitori na xo va ri minkoveni ya ni ta ku xi create hi xitori lexi xa minkoveni so hi PC show xi le ku tsakiseni swinene so a hi yini ntani hi nghena ka channel subscriber watcha like ibile hi tlhela hi commenta sweswo swi ta hi kurisa ha khensa swinene Maswabaji i vito ra le xitori kambe vito ra mina ra straight i Clifford Mjela a ni specialize hi ku create ntsena na mutlangi tani loko mi ta swi vona la ka humeni na milenge yimbirhi ni va ni ri main character kwala se mintirho yin'wana leyi ni yi tirhaka la ka LVN Films vunavetisi kahle ku navetisa switori swa hina ku ndlela ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga le kusuhani loyi a nga le kule a kota ku swi tiva ku ri LVN Films yi humelerisa switori swa hi ndlela leyiwani and hala tlhelo ni ta va ni ri munhu un'wana kusukela sweswi loyi a nga ta va a pfuneta LVN Films hi swilo swa ku fana na swikipa tikepisi ku ndlela ku ri loko hi tshuka hi rampini kun'wana hi va hi mbale ku fana kwala so ni ngo yi vula ku ri yi like ku sponsorship nyana mara ni ri kwala kaya ene hikuva ni nga leswiwa hinkwaswo la ka LVN Films a ni langutelangi ku vuyeriwa ko karhi hi ku leswi ni swi endlaka swi benefitisa vatlangi hinkwavo xikan'we na channel okay ni rivale ku ta ti tivisa hundzeni ni kota ku twisisa role ya mehe eka production leyi ni le ka yona mehe laha ni tlanga ntirho wa nyana ntsongonyana kumbexani ta ku hlayanyana because ni mutsari ka switori evile ni direct a ni tivi xi ku director ku fambisa i vufambisi ya ni mudirect ivile na producer muhumelerisi na producer ivile ku editor ivile hlanganisa ku swi khomanisa na ku tsematsema leswi hi twa mara a hi swi lavi so ni mu-edit xin'wana ni ta ku ni script supervisor yes ni vitana script supervisor ka switori leswi khitaka hi va ku vona va tirha swinene hambi swa mehe na swi-supervise ya a na ha swi tsundzuki loko ku na ivile na TOP na le ya ku xuta kumbe ya marini ya director of photography na yi tlanga na yona tin'wana ti ta kokwala executive producer executive producer ni tirhisana na ku mbala mavona kona yo board ya LVN Films so loko ni ri one na mehe I can't do this alone ni tirha swin'we loko hi ta va hi hlanganisiwa so a ku va ku ndlela ku kota ku ti lava van'wana ta tlhela va tsundzuxa ku va kota ku lava va nga siya swin'wana swi va swi and va swi kota ku swi create like Maswabaji maybe ku na swin'wana va nga swi siya ndzhakunyana na vona leswi va swi like nguva lawa i nga ri ni nga va veka ku va wela ka part ya marketing va wela ka part ya marketing ku va swi tirhisa mi swi tiva i vutihlamuleri byi va byi ri ka mani byi ri ka vona so na Maswabaji va ta fika va ni tivisa kahle leswi va nga va swi so ka sayiti ra mehe tirhi lexi ni tlangaka hi totele lava vakulumba lava hinkwavo lava ni nga na vona loko swi ta ka mhaka ya vutsari ni nga va nyika loko ku ri ku ka xitori ku la leswi va nge ku assistant they do assist na swi kota ku loko ni ri na idea yo karhi I call them va ta then we sit down ni va nyika idea ku okay ni na xitori lexi va kota ku veka mavonelo na vona what if va fika leswi lunghiseni na swona what if they do assist
So that's why we are a team, we work together. Ni ta va na xivutiso Okay. ka i mani la tlangaka role ya speaker enhlokweni Hi dume speaker enhlokweni. i mani speaker enhlokweni Buthele. Oh, speaker enhlokweni i Sydney. ma nga hi nyikela swo hi mi tivaka swona ka speaker enhlokweni Yeah. lexi xilogana xa mi nghenaka hi xona kumbe mi hetaka hi xona Loyi a hlayaka mahungu i speaker enhlokweni ehenhla ka nhloko. ya i Ntsengisa News Yeah. ya hi swin'wana swa switori leswi va nga swi tlanga laha va nga va hlaya mahungu swo sasekile ta xivuyi xitori lexi xi fanele xi saseka swinene Ha ri busy vahlaleri ya mahlweni a hi yimangi hi busy hi ti-project ta ku fana na va eminkoveni va single woman i switori leswi mi faneleke mi va mi swi langutela so ha khensa swinene yana ni mahlweni mi karhi mi languta switori swa hina kwala ka channel yani le ka LVN Films mi nga rivali ku subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta hi ku endla tano a swi mi dyeli nchumu kumbe a mi luzi nchumu ni ntsena swi endla ku ri channel ya hina na yi kota ku kula yi fana na tin'wana ene leswiwani swi endla ku ri va ka YouTube va kota ku hi lemuka ku ri na hina hi koho kwalaniwa so hi nga khensa swinene support ya n'wina yana na mahlweni mi karhi mi langutisa hi ndlela leyo Ya ku loko hi karhi hi langutisa aka n'wina vahlaleri hi vona ku tsutsuma ngopfu ti-views ku vona i kuma ku hala ka ti-like a swi tsutsumi ngopfu lero hi nga tivi nkarhi wun'wanyani swa endleka van'wani va nga swi tivi ku loko va layika kwini kumbe va tlhava kwini ku va vona ti-like a ni ta ku lava nge le kusuhani na n'wina loko va mi tshunelela a va mi tshuneleleni va kombisa ku va layika kwini na n'wina mi nga chavi ku tshunela van'wani ku leswi va ngo na ti-like i xilo xa njhani na hi layika kwini ku hi kota ku vuseketeri bya hina ti-views na ti-like swi fambisana inkomu Just the way I love you, baby.